mucemanio wao mwena wa Kirogoya kaunti-ini ya Kirinyaga, ahuraniri a iturwa itiganite kiama-ini kia UDA maugite makoretwo makihinyiririo kuingira kiama-ini kia Jubilee ni atongoria amwe thirikari-ini. Mutongoretio ni muikariri giti wa kiama giki kaunti-ini no Maina Kihia maugite ati mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Ndagitari Karanja Kibisho akoretwo akiheana mbeca kuri andu amwe kuingira kiama-ini giki nuria warega akambiriria gutumirwo maabitha a borithi. Ciora intimidate andu gutiri mundu tamwe na gutiri mundu uretira kumugweta ni Kibisho na turamwira atigane na Kirinyaga kuni kwa Asra. Sisi tunasema kazi ni kazi. Na hii nyumba ni ya William Samoei Ruto. Sisi tunasema angekorwo ni mukuthi na mbere kuitimithia andu ma Kirinyaga, mwambire mumenya atiriri inyuke mwandikitwe na mwandikitwo ni thirikari na kubeo wira te guciarwa. Some of us twanatwarwa njera, twanakidinapwa, twanabũrwo rithathi, but what maundu mothe matuma tutuike maundu very strong. Atongoria ya ni mongereire gavana wa Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ na mutongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga Kamau Mũrango ni amwe aria marikitie kwenderio guoya. Intimidate ara mana intimidate kina Mũrango, ko intimidate kina wa Igũrũ, ko intimidate ma MCA kana ate wa rugama kia UDA ukerwa no gutumirwo DCI, ukerwa no gutumirwo KRA, ukerwa no gutumirwo anga maratathi ma form 4 ndona maratathi na muthinja university. Hiyo mchezo my friend tuache. Hapa Kirinyaga ni wakati wa UDA. Kibisho ni ati utuika niwe chairman wa Jubilee, ni arute wira wakwa interior, ni athi amenya kuria njohi iranyuo, ni athi amenya kuria arusa babwire, lakini aachane na mambo ya chama ya Kirinyaga na kiama kia Jubilee twene giakuire. Ona kuri uguo atongoria kiama-ini kia Jubilee ni mareganite na ndeto ino makiuga gutiri mundu uratindikiririo kuingira kiama-ini giki. Kura mundu ounde Kenya kana guku Gĩcũgũ kana Kirinyaga ni intimidatetwe ni mundu uriku kana uriku. Leave alone mundu wa Jubilee ena rutha rwa kuthi na ribote that intimidation kwi agencies cia thirikari na maundu make ni megucurikirwa wega muno. Riu atongoria kiama-ini kia UDA moretie Kibisho gutiganiria uteti wa Kirinyaga na thie na mbere gutungatira muingi wa bururi wira-ini uria hetwo. Meratiriri Kirinyaga ti kia mundu no menye kubeo wira ni gwa kabinda. Mahinda ni makinyu mu Kirinyaga bowe kanya gake gagwitetera na kithiini wa Kirinyaga kiama ni UDA. Da we munene thirikari-ini kana we kuri uri turakurio thi urute wira waku. Andu aria ohete mbia acio matirari wana siasa, acio ni ahiti iria iguire micingo iri githi kuria irathie. Andu aria twinao nio aspirants aria mautuika MCA thiini wa Kirinyaga. Muthi wa Jumamothi niguo Kibisho amukirire makiria ma memba 50 kuma kiama-ini kia UDA na makiingira kiama-ini kia Jubilee. Ribotera Kameme TV mohoro Gitau, ritwa rakwa ni Nũngari wa Kamau.